If I like to, ole ua join mai ia le tamaitai ia Hana Schmidt po ana va ai ia i lungo le porkalame awa foi ia le tatu o tonga o le tatu media watch pe ona ia so fu mis fo io so for really te tasi malor se fu manuana so fu manuia se atamale atawa happy Monday. Yeah. Kia ora, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Everyone, welcome back to Media Watch. Whapea oe ke kauwhai mai Happy Father's Day to le ataua. Nanga le Father's Day. Ia langa ele. Father's Day Samoa when New Zealand one comes around. No, next month. New Zealand citizen le ataua. Next month. Le ai. O le Father's Day sa onga. O le 61 tipo ti. La foi o le 501. Oi whenga Father's Day la Samoa. O ka whenga kipi ese ngā mea. Ai se whakura lau kala. Ai se whakura lau kua. E peke roi. Lenga o lau te whai atu. O whiu e vidi o fisare maro. Ai anga o le vilia private numbers. E le kali mai ia isi ka ngakaia. O pe ia sa moa le aso manoku. Ai manga kua kasi le aso maro lo ngā ve ese kuila epa. E le whakaua inga fathers. Alo whai. E oi. Yes, sa o foi kuila epa. Ana se ma fo eu foi nga ko nga me fa penga ri ele kauria ri e fa le lo que fiero pongo foi el Father's Day Samoa eu a fo lo que fa ya ko e ka nga si da fia wa o matuolo so ifua ia nga ele o mako Father's Day o September oi ka ko Yes. ai o soli se esa ori oi te ro ka ko ka sanga malo o ka ko ka sanga malo la nga ile o nganga ko fio ki fa lua asme foi kula pa ves yes ai sui fa morelo fio ngat parmia ko fa fo i mai o ai lava la original le saukama a fa yo ka ko New Zealand ma Australia please move some more back to our same date wala nga ngo fa ya ko le winga le fa ko ile o ngat ka fio le fio ki fa lua o le ka ke la fo ku pe sa mo ai ai a ko foi larga ko Father's Day ia ko ia lu foi si ko pe na falua ai te tau ona tutusa tatou mamadas Le ai. kasi ale aso Le ai. Kokonga ese aso. Special day for each. ala se mafuanga la se menga sa mafuanga ka wana ya lenga ide ai Langa ese rosa ka mama kinga. You know, they deserve to be celebrated in different ways. And we have to give birth. That's 9 months of pain you will never feel as a man. our whole life is a pain oh come on our everyday life is a pain All the moms will agree with me. If anything, moms deserve a whole mother's week. what are you talking about hey 9 months ago oh my god 24/7 Yeah, that was your blessing God gave when Adam Alexa promote my Mother's Day. Laso fingalo e ke soi o kama makua ai le ia le mi puso fa ko fala inga. o per Mother's Day la ko lai le Mother's Day o Father's Day lo ka Ia e ko nga merch mai ka ko fa kasi esao. Kasi ka ko so masamo. ai ele ka nga merchinga e no e ka wapo ai e ka ese la se foi maro fa kama ese la se foi maro fa ai bo mana fa tu se la fo a mai fa kasi ko se ka fa pe a so sa o ta mama tina kasi ala sa manga ya ka ko fi fa kasi ngo mai lo fa nga o mai me alo fa ya ka ko le ngo kasi le me o ke le fi ai nga ia i me o ngali ole mai kau e kinga mai kau ka ma a o longa so fo mai wa kele foi me alo fucking a o fai ka mai io ya ora so ka ma fa mai va yo ko ngar fa kum lim ko me fai mai ma ko si a siri ale o mai fa kasi ya ngo mai rona ya a mai fa kasi le ka vale a mai fa kasi si ka vale kasi le trip ya nena ele fainga ele ngala ulafo ele kariala ai to foi la utala o le wo lor ma fo anga na ve se mai ele foi e tuila e pa ia le aso malo lo maka mai sa moa langa sa aso malo lo mango aso ia o le leipa dele se aso anga wa ve se oi leipa te e po le insecte nga ve se la so malo lo o le sa ka mawa ve se nga ve se foi
O le kai mia le nga peleskenge nga whakamai ko inga le asosio whawhawhingi. O ngā rin koe mai e. Le inga whare au ngā. O inga nga cancer wa yer kamaroa. Le nga mangkua wa o sira fier ko inga. Longo inga la akau fuelanga whakoru so malolo. Ki ngā kama Marka mau whawhawhingi. Ma konguran ma whawhawar ko inga. Cancel. It cost the government. Yeah, kako media watch. Yeah, fasau kako hana. Our first article of the day: Scammer gets caught. A scammer has been caught deceiving a mother of 6 in Samoa. This was recommended to her by her brother-in-law, who said it was a financial assistance investment program for low-income families. They claimed that if she invested $200, she would get an earned back of $5,000, and if she invested $300, she would receive $10,000 in return. He went under the account Gyro Gaming. He said that it was a family business owned by Lo'au and that it was operated from the Fono Faaeteete in Faleula. She was then given a phone number and told that she will be speaking to someone called Jason. The mother of 6 then immediately called the number, and the man on the phone said that he worked for Samoa Commercial Bank in Faaeteete and said that he was depositing money for his other clients. The mother thought that this opportunity would help with her children's schooling and upcoming commitments. She then drove straight to Faaeteete, called the number again, and the person said he was waiting for her at Samoa Commercial Bank. When she arrived, she met with this young man who approached her and spoke in English. He asked for her ID, her driver's license, and she handed him $200 in cash. The scammer then called someone on speakerphone to confirm he had received the money, and the other person on the line said, "Okay, tell her now to come to the Fono Faaeteete." The scammer said that she needed to go to the Fono Faaeteete while he went into the bank to deposit the money, and that there would be someone there waiting for her. On her way there, she was very happy and relieved. She thought she was going to get some money back. However, when she arrived at the office, she tried calling the young man's phone and she was blocked and couldn't get through to the line. And so she decided to share the story on her Facebook, and after exposing this scammer, this is what he ended up replying to her, as you can see on the screen. Yes. What are your thoughts on this, Lea Tawana Siata? Sorry, no, honestly, it's like e kumali ai on makwa yo kulo makwa yo ingo i de mela ikikira nga faisikinga lea aruinga le no tawata at least le ewi ikua olanga mionga valea wo fai at least ole be honest marko e fai mai can you put down the post look if I go a message hey, please take the post down. I'm sorry for what I've done. I just needed money. Please, I'll pay you back. Please, I beg you, please. And even I promise I really do. I'm really sorry. I did all this because I was desperate. Yeah, and the emoji. I promise I'll come on Tuesday to give your money and apologize. So I'm trying to read through the screen. At least ese maile ko inga schema. Mai desia di foi lele foi anga skai di fa fo mai anga fai. Le uma enga alae makuasi si o no ke kau faro ko nga kau mai malo o le mele lo wale ta I'm from Lo'au sa. It was a business owned by Lo'au, so maybe someone who's well known in the business community there that they know. Well, a business owned by Lo'au. Anga kau mai mar Faleula. Yeah, Faleula Fono Faaeteete. That's where her next location. Yeah, well, to lo wa langa e manga ya foi le se ya vakurunga foringo la kiki dia. E sila mai ile fio nganga kasia Lo'au e lo uma Samoa. Ngale fio ngal fai puli. Yeah, kene. Ya Lo'au kene tisio to lo wa e fio nga foi ile to fanua ale mali to. Ai e ngango fai ya. Ola ka uma yai.
Ko e kau mai ai ma le fongo whaavaya whare ula. Wala wala ia upunga e rua e kongeki ai. E sa olo au le kau ke karango ai. Le e kau whaonga mai e lai kikiria. Ia, o ngā fōringa ngā a whai o lenga whewhe i le posta si whawhinge e le iwa ai e le milionga o Samoa. Ia, le wawaku runga se iwa vai. Wa lewa na umawhau whau nei le a taua. Ai te re isau noa. Peo ke ku unga runga lea ka lea. Peo ke re ku unga runga inga ua whaasoa mai hana o lea lea whai e lana article. O i lana Media Watch. Ai wa umanatu. Awe runga se iki ngei ai. Makao fi ai. Ola le anga o le awari ia ma le leo e whainga ruenga le lei. O kako wa ai kako i le mea uo o ia. O le makua poko e whai wa o le whaanganga o le suafo lo au ma le whongwhawai. O se mea whare le whaamaro si e kat kongunga o si. Yes. Si whawhingi i le mele sa. Ia ngapa wai me whare le o le lua se lau ai whaanga o mai le lima fe pe whoringa mo se mea sa kaunga. Sa kaunga i se masa salonga le vaenga le. E fiare tu pe hana fa mai whanau mai ai. Ko se lau. Yeah, and then you work. Ko se lau se fulu afe. Se ko nga fika se kaunga. Yeah. Kaunga se masa salonga hoi le kaiminga. Ai le maongi lang pepelo. The photo, he's taking a photo of her ID and her license for no reason. These people are organized. But it's so funny here. Ko before la le original waka vai. Ala ngalo ya yo la pu e finge vai la limbo vai le alu langa o makwa tu sure ka mai mele langa mele fai ala nga o ke longa ke lo ile pu e finge o foring mai wa tato va ai tato iku ai nga si kaili ya e lua fa ku nga a ver mele le a taua mahana mua se o ke o fo ka ko fa varia ngo fi o ka ko ia ko inga me fa pe no batu e sili le va kornga nga ku sa o ke karango ko ele a fi ia sa ukala o ke le manga e va ko por fa se o ngi fa varia ngo fi ka ko ia me o anga fea e ke ma fa ia inga e va ko se lua se lau ai e aru piki se ri mafi oh my goodness Yeah. Like, you know, exactly. Che kusa po loko fa mai ke fia fe soso angi. Mine as well alo ave yese se lau kala. Pe se limas full kala. Ya ma fa ya I don't want you to pay that back. Ole mele or fa mayor kanga ka se ko fa pe mai fo eva kule lu se lau ai mo mai singa Por se lau. Lima se lau. Se ka ngai ka pe ka decent mai fo lele Yes. Yeah. Exactly, and these people look for certain customers, people who are looking for money. They're financially vulnerable. This mother of 6, she was looking for money to pay for Father's Day and for also her kids' school. So they hunt for people as well. Winga na lele no te faiatu. Makua I ku ua I lunga se ave ka loka I ko inga kamiki. Wale o ila le sa o ro ma kamaroki o ngwale ngiru manga I so le ko inga ai va ai le faingo fie na mawore nei lua se lautala fa pe umar fa vale anga le uri foi I konga ele I konga foi le a tau skai kongu ale ioi ko inga skai le ko kura la mo ko desperate ya ta dia le I konga la nga ya ke uie e possible le ko fa vale ale le nga ele fa pe a me ava ku ko e mo mai se ma se or ke le or I konga e o fa kasi markau nga mai ai or ko inga si kai dingi e ava ku le lu se lau ai aru e piki de di mafi so I do have sorry no I'm just saying for ele ko fa kari for le fa pe si mo se fo se kan o kaunga nga le ka Anna? No, I was just going to say there are so many scammers like this and they target our people. So I've come up with 6 ways, 6 ways for you to keep safe online. The first being don't trust unsolicited contact. Yeah. If some random person messages you and they say they're going to give you this and this, don't trust it. No matter... If you don't know them, if you've never met them, this is the biggest red flag that they could potentially be trying to steal your identity or take your money.
The second one is keep your personal information private. See how they just gave a driver's license to a person that they have not met? So your ID is very, very important. People can use your ID to sign up for credit cards, to get loans. So keep those things, pins, passwords to your emails. Do not give them to anyone, even if they say they're from your bank. They say they're from IRD or from the government. If they're asking for those things, do not give it. Research before you invest or pay. If you don't find a company online, or if you cannot find a company address, it's most likely fake. Never send money to anyone you don't know. Don't be rushed into your decisions, no matter how desperate you are for money. Lea taua, Maria yo resipo o saungia kula umoi. Ai mai la WhatsApp. So o mai ya hey, hi, are you there? Eve kula ukala. Lia. Hey, hi, are you there? Hi, come on, respond. Oh, la ngi. Fa pe po ngi. Oh, fa kuloa. Hi, ai fa mai. Oh, have your bank or something notify you that you have just won? Mari, you have just won. Asa ungar kupi. Lima se la wafi. Wow lah. Oi kau kuru. Emang aku sikit orang ukala. Aile umar ukala. Ifa aku orua maka. Nganga ufaya wa. Hey, hai. So kita kau fai tungi ma yo urupo. Sale. Calm down, mate. Aku kira mau fofoyan. Aku kira pay for anai. Ora wingan aku fa kau ukala. Sau lo mais so o maya makaraga ka efa mai. Pe o notify maya we la upenko le wo malo. Ile so le sa ngor ko bilima se la wafi. Engango fa yatu. E mako vera ka ko o le vango ka ora mai le o langa le o langa le o ka fa se e foi le o ka fa se e decide. O le la wo loanga. O la skema kama foi o fakarkarangoanga roa o langa do fa fangu wala ko wala foi la va pe ya la fa ila ka vanga scamming i rungo le ke roi anga fa mai have you heard of aku? No, can you help ever mai you have just won saule mea le mare of aku. How can I get that money? Le wo karango ko fa mai you're amazing brother, you know me mai pie fai ma pie si mai kai ka foi le runga mai you're amazing. Okay, well, if you cooperate with me, I can show you how to. If I, yes, please show me. Ina fa karango nga kero fa mai, but first you need to do one big favor. Yeah, what is that favor? But you need to pay 1,000 in order for the bank to release. Yeah, but in order to release, you have to pay 1,000. Okay, but can I ask you for one favor? Yeah, go ahead. Can you please pay me first 500? Ale Lopez a fake number, Nai. Ina la kala. Ma fa kure yante wo. O kama ye pi ka ro mai. Okay, I can do that. But can you prove it to me that you are real? Can you pay me 500? Unfortunately. Ala me le feki ro ko mo pakai ba ko kala. Lo kala feki ro mo pakai ya. Kero vai ya. O va going. So I know you are a scammer. I am also a scammer. Scammer. Masangir kasi. O kemi ora ia fai kala mo mai asia. Yeah. O kemi, you know, aka role por kemi le moi. Kemi lo malo lo le. Malo lo le. Mai o ka for pua e de sebela ko ka. You know, ai for ke fong. Yeah. Sa le. Ja, for mai kemi o fa ko limo se la wa fe. Ai o ma fa ya nae. Ma fa ya hanga. Fa fonga le mai. Fa e bona pa kala mo le scammer. Fa fonga le mai o le taimi Nigeria
o so kaiminga e le foi singa education mo o mo to me ver nai o kaimia Nigeria kaiminga la wow uli you know pe kaimide ke nga vili mai anai next ole faukuanga awange ko se kia ngai me o skema I if it's worth it 5 eva ya unga ruenga karkarango 5 eva ya unga ruenga ke o me scam you know fai wa ke ide ri for my unfortunately you know it does not work like that I'm sure it work like that if you can do it There was one time a siasa tried to scam someone at the airport, but I'm gonna save that story for another time. I will save that great story for another time, just to show you guys. Mr. Falaye Both of them, you know, scammers, no scammers, they move together. But my last tip for identifying a scammer online is to report it and talk about it.